Društvo na Tari je naj. Dečije odmaralište Mitrovac na Tari bilo je domaćin 15. veselog orijentiringa na kome su učestvovala deca predškolskog uzrasta iz nekoliko gradova Srbije. Orijentiring je organizovala Asocijacija Sport za sve Srbije u saradnji sa misijom Aktivna Srbija 2030. Asocijacija Sport za sve Srbije je nacionalni sportski savez zadužen za oblast sportske rekreacije i sport u firmama. Realizuje godišnje programe pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta Republike Srbije i Sportskog saveza Srbije. Danas smo ovde u Mitrovcu na Tari, to je tradicionalni program za decu predškolskog uzrasta. Uključuje se naravno i deca osnovnoškolskog uzrasta nižih razreda sa teritorije Republike Srbije koje borave danas ovde u Beogradskom dečijem odmaralištu Mitrovac na Tari. 15. veseli orijentiring otvorila je upravnica Dečijeg odmarališta na Mitrovcu Ivka Jokić, a deca su zajedno otpevala himnu Tare. Centar dečijih letovališta je veoma ponosan na ovu saradnju koja traje već 15 godina i posebna nam je čast da ih danas ugostimo, da širimo pozitivnu energiju, da doprinesemo tome da mnogo mališana odavde ponese lepe uspomene koje će pamtiti tokom celog života. Zahvaljujemo se organizatorima koji su ispred asocijacije, pre svega na dobroj organizovanosti, na izuzetno dobroj ideji da našu decu predškolskog uzrasta odvoje od svakodnevnih aktivnosti u ovom vremenu užurbanog života, kada su svi pored telefona, pored računara, televizora i tako dalje, i da ovde u prirodi bar na jedan dan posvete svoje vreme, pre svega dobrom zdravlju, energiji, lepoj u okviru Nacionalnog parka Tara i da se međusobno druže i upoznaju. Još jednom pokazali da se na poseban način bavimo decom, da se bavimo njihovom rekreacijom, animacijom i pre svega njihovim zdravljem i da ćemo u budućnosti svakako raditi na tome da još više, još bolje, još predanije radimo na tome da mališani pre svega ovde budu jako zadovoljni, da im bude zabavno, što je osnovni cilj. Deca su sa vaspitačima i koordinatorima prolazila mapirani teren i kontrolne tačke i prilikom prolaska tih tačaka dobijali su nagrade. Teren Nacionalnog parka Tara odličan je za ovakve aktivnosti koje promovišu zdravlje i sport i dečije odmaralište na Mitrovcu upotpunit će svoju ponudu sličnim sadržajima.